Nyarkotey College of Holistic Medicine ne eye biaya wotete apomuden adwumayefo ema wonyam nemdie edebeboa ewa apomuden kwan so ene emiaye a ese efata no na won ede won pon ho dwumedi etosomienu ye second graduation ahehye so wende de ye won kramante mo ha na the walking pharmacopoeia Dr. Obaahemaa Foster Penny Kwantrefo ono ene da Obaahemaa Authentic Herbal Hospital anokopie mu wo hono a one kantanka kwansesem ekasai. Nyarkotey College of Holistic Medicine suapon identity ema wono opepa no se obesua de edefa bibiduro ehu nene dey opanima bosome no ne da etoso edu won edwon graduation etoso menu hihye so ewo Osu Presby Church adwumadie no asena enye asemketo akra enam so mempanifo pina na wom ebepie mu odwumadie no asia Penny Kwantrefo no ena oda Obaahemaa Authentic Herbal Hospital anu ye Dr. Obaahemaa Foster yesane samrane ese the working pharmacopoeia ono so dani monyam beta adwumadie no echi ema no eye feye pa ne sa asunti etwipini no ema odin semse eto kantanka kwansosem enim yemu bi no ya yema heba ayi adwuma no ayi akoma very attractive dibi da futu amitu se omo take it serious na emo no bia wo asua no ma omo ma nya enough ma ho omo da me tell no sua bi nka ho e say me me sua heba na wi asua organic niam no e say maba auto for den so e na me sua ka ho me compile ni na Juma papa, Yamu Juma, we can indicate. It is often no more any Mrisika. Sigana no Casababa. Award on the man, but dedicated to my apostle emeritus late. Already your testing made the award bet to Finiam dedicated man, and now when you also with the way kindness. It's a papa, why be a man, no man platform now. Can we see who be a new